Kublesibun ya pi baro ki perlok nong page jonga nakapor pila chu support ya ki video jonga akan ka channel te perlok mentap yu yang ngadon akan ka jaka ru kalau ka ba internet ban ka ba klik clear hadu kata-kata perlok page yu kini ki plang ki bajar ngam kilum ki ba internet te perlok mentap yu akan ka video jonga nakapor ngajur si internet ban tap kum kini ki chat video hapo kan ka YouTube channel jonga te perlok naka ega daw bang ajus tenat ban upload kum kini kijaj video hapo ka YouTube channel te perlok ka paningko ngaya tu ya pi ka jing wan jong hapo YouTube channel te ngajus tenat ban upload kum kini kijaj video hapo ka YouTube channel te ka jing wan jong ha ka YouTube channel kan ka video kan sa jing ken mau ken yang ala no ru namar ladang ayo lat kumne ban yo sangkai channel satai ban upload hapo YouTube kan sa jingkit mau kenyang ngaleng bakan eka video pat ki perlok perjor ki bahaya ngasem rukin ken mau kenyang yang ngalada ki yoi kum kini ki jadi video bang upload akan eka YouTube channel jonga te perlok mensua pi ho pila yoi pila kersan ya kan eka YouTube channel jonga namar mensua nga upload tang ki jing ruai akan eka YouTube channel jonga pi iba lengba da kajing kersan jong pi lengba da kajing upload jonga yaki jing ruai akan eka YouTube channel pila ai kajing kersan yang hadu katne bangalayo ya kini ki subscriber te menta perlok ngam upload syu ya kitu kijing ruai namar ngala sedang ban upload no dah kumne ke kini kijaj video ke perlok kenang ban pensa jingken mau ke yang ngala syai la sisi te ngala sedang ban upload no kini kijaj video te mensua hoi pila kersan yang pila support bahaya namar piju setena di kijing ruai kasi ba ngaru ngade upri uba jus tenat tame kijing ruai kasi ngani kijing ruai kasi ki barim pa ban ngajus tenat persngap kijing ruai kasi ki belarim te ngala upload hakan ke YouTube channel pi perlok pila kersan yang ngamo perlok te menta ngala duweng no kenya kito ngalawan no dakum neka bakamai ke bangan snano dakine ki jaj video ki balok ne ke pat sakawairu ka balong ka original kenya ngala danga snakum kini ki jaj video te perlok what's new mo no kersan jongan adu mensua ba pila kersan ba pila support bahana marti setena di kijing ruai te mentaru perlok si bah kersan biang yang support biang yang te perlok ngasu ya tu ya pi kajing wan jonga ha YouTube om dei banga kwawan hapo YouTube ban wan kwawan kamai pisa direct rei kajing wan jonga hapo YouTube ngalade be tu ya pi mta nga ong ba kajing wan hapo YouTube kenang ban pensa jingken mau ke te perlok sakawairu perlok kerpat ya pi pada pi yo ikum kini kijaj video jonga hakan ka channel te lada pi yo pila bikin kino kijaj video bangala upload hakan ka YouTube channel te senyuma ken bapin ya like ya subscribe ya kersan ya share lem syaki perlok yupi kenang ba kan ka channel jonga kan kiu ngakwa ba kan ka channel jonga kan longkum kiwi ki channel ki bala kiu ha menta pi kini ki channel kiwi ki la stang ban kiu ba ta kajing kersan jong pi perlok perjor jong kan ka jela ba jongi te perlok ngasu kerpan ya pi ta perlok lada pi Dorsya kata kam simban ban sius kum ban ya kum ki parakasi paradok persnam jo kabri nyutre bajong te siu bahas ya kersan kenyanga perlok ngam don isu badong re ngasu ong ya pita kuta ada pilap ya kini kijaj video kum kini kijaj video si bahasa kersan ke ada pilap ya kene ka channel jonga sa ai ke kersan ke jong ti ba pin ya subscribe like share te perlok tak kuta Kublesibun perlok ngin saya kedupat akan next video